Ndagika nini thutha wa thaa thita cia miaraho, mwiri wa Brigadier General Swale Said niguo ukinyirio kwao itura-ini ria Utange kaunti-ini ya Kilifi igongona-ini ria kumugira uhoro. Said ni umwe wa maabitha 10 a mbiraru aria marakuiriire mutino-ini wa ndege itura-ini ria Kaben, Elgeyo Marakwet, mari hamwe na munene wa mbiraru General Francis Ogolla mari mihango-ini ya gucokia thayu na gwaka cukuru iria ithukangitio ni aici a mahiu mwena ucio. Family yake igitugiria kio giake wira-ini na gukorwo ari gituge kiao. Alikuwa mzuri tokea mwanzo, akianza kusoma alikuwa mtu wa kuzingatia kila sheria atakayopewa anafuatilia, na alikuwa mkakamavu kwa kupenda kusoma. Na kule kupenda kusoma kwake ndio kumemfanya paka kafikia hapo amefika katika kikazi. Family no ni uritie thirikari guthuthuria na kinyi gitumi kia mutino wa ndege no iria riu imatunyite mwana wao. Minister wa Gender Aisha Jumwa na Lieutenant General Mwinyikai magikinyia ndumiriri ya thirikari hindi ya mathiko itura-ini ria Utange, Kadzengo, Kanamai kaunti-ini ya Kilifi makiuga mutino ucio ni ngero hari bururi. Maya magithie na mbere Kilifi, mubunge wa Thika, murugamiriri wa kambuni ya mai ya Thika na MCA wa Goliva ni matugiritie Swale ta mundu mwirutiri hari gutungata muingi, akirugamirira kambe ya mbiraru ya Thika iria irutaga mawira ma miako ta gwaka barabara, darasha na kwenja mai. Thukuru itu ya Thika Garrison ikoretwo hau hao kuria kwa jeshi hau nja, na ungiona kinya ciana citu uria cikoragwo cigika wega, cikaga wega tondu ciana citu cikoragwo ci very disciplined, maundu mao mothe nginya irathi guthondeka irathi discipline yothe makoragwo magikirwo ni jeshi ino ikoragwo yakitwo guku gwitu Thika. Na ria turaiguire munene witu arari ho, ndenda gukwira guku Thika ni kimako kinene muno, arari muthuri mwega aikaragwo guku gwitu Thika. Sasa kwi barracks itu ino ya Garrison tondu ni twateire mundu uria urugamirire ku uria urari uteithio munene muno Said, uria urari uteithio munene muno gwi community itu tondu ni aratwenjagira mai, ni atuteithagia uhoro wa kwenja mai. Ni tukwenda kuheana condolence citu kuri family. Ino ni ceceni ya Inoro TV Thika, na nie njitagwo Moses Ngige.